2022 yılının 5 ay içinde bir yol transport faciası tırkalgan ziyan görüşüler bulmagan, ama 8. yönden 18. yönge kadar 10 gün içinde 3 yol transport faciasında 3 kişi yoktu dünya bilen hoşlaşkan. Şularının birisi bola. Yol transport facialarına sebep bulgan maşina yırtuşlarının üçüsü de şitten. Yorşallı, Elmet hem Tuymazı şehirlerinde yaşauşulardı. Rayon İçki İşler Bölügi Jetekçisi Rüstem Muhammadjanov. Яңа Сәйет перекрестігінде бұрылыш шатында екі машинада төп yoldan келебіз деп бір-бірісіне өл бермеше hareket шының арқасында келе шықты. İhtibарlı болсындар, тезлектеріне дұрыс сөйлесіңдер, бек қызу үрейлер, koşağında sветофорда тұрмайлар, неше келер шайшып өтіп кетелер. Перекрестіктерде шулай неше келер қарап тұрмайлар. Үші берушілер бек көп кемемей ілегіп тұралар. Bir ötünüşünde üçerdükler isirek ilege. Yol transport facialarının keseti yönelişinde İçki İşler Bölügüde yolların eminligi için cevaplı başka hizmetlerde ko'lamli iş boshqara. Glavtador Trans Учреждениесі vekili Ozat Garayev aytuyuncha, rayonda jeygi şurdağına da Avtostroy uyuşması tarafından 22 yol bilgisi hem jeydi yasalma qalquluk qo'yilgan. Mundan tыш, Avtostroy jamg'iyatida yol bilgilari ham yasalma qalquliqlar o'rnashtirgan. Muslim Tatshugan ham Muslim Oqtanish yo'lida boruvchi remontda eminlikni ta'min etu maqsadida boshqarila. Rayon üzerindagi o'ramlarni tuzuklantiruvda davom etdi. Yollar remontlana, trotuarlar yasala, yoqtirtqichlar qo'yila. 22 yılına qo'yildi jide искусственная неровность, hamidalар 14 знак bilan обозначаться etib qo'yildi. Alar endi bizning Iskandar Vahitov, Bankovskiy, Pushkin, To'qay o'ramlari bo'ldi. Tag'in endi bizning svetodiodniy svetoforlar deb ataladi. Пешеходный переходlarga durishlik qo'yildi. Alar bizning Vahitov o'ramida, вторая безнайда, Pushkinda qo'yildi. Akıt предписание berganlar, şu предписание boyunca bizning jide 8 замещение, şu bütün 8 замещение устранить etdik. BTD komissiyasi boyunca biz respublikada qizil zonadan chiqdik. Rayon boshlig'i ko'z ko'rimini qimashlovchi ağaçlarni kesarga taqdim etdi. Ko'balak bolalar bog'chasi yonida eminlikni ta'min etu maqsadida mashina qo'yu o'rni ham yasalma qalquluk yasov turida so'z bo'ldi. Надо сокращать как можно быстрее. Барымчыларга balki biz aytsak o'zimizning kishilarimizni saqlayib qolamiz. Xo'jalik ta'min etu unitar предприятиесі jetakchisi Marat Kashapov uyushmaning yangi o'quv yilini hozirligi turida hisob tutdi. 2022-2023 o'quv yilida 408 o'quvchini 16 avtobus yirtashak. Barlig'i 21 marshrut. Bundan tыш Politexnika texnikum studentlarini yirtuv uchun 5 marshrut belgilangan. O'tirishda yo'l transport facialari bo'lganda maxsus xizmatlarning reaksiyasi vaqtini tezlatuv burishida qo'yildi. Rimma Avzalova, Dinar Nuriddinov, Muslim televideniyesi.